Šta cviliš zbog jednog piva? Pa nije zbog piva. Cijel dan ne valja. Šta je bilo? Reci mi. Dođem ja iz noćne smene. Kad zateknem Fatu s nekim tipom u krevetu. U podne mi javiše da sam dobio otkaz. A Fata s onim tipom pokupi sve pare iz banke i odi. Ostao sam bez jedne marke. I šta ću ti ja odlučim da se ubijem? Kupim neki konopac da se obesim kad on puče. Sjetim se babovog ovog pištolja iz rata. Ja da se upucam kad ono cev zaglavila godinama nije čišćen, majko. Ja baš šta ću sad? Uzmem posljednje pare što sam imao, kupim ovo pivo i sad spem otrov u njega. I ti mi popio, šta ću ja sad? Napred. Dobar dan. Dobar dan, izvolite šta vam treba. Doktore, koliko bi ja trebala biti visoka za svoju težinu? Pa... negdje oko 4 metra. Pa to i ja kažem, a oni svi debela pa debela.